Папам болсо бул эшекти бул жакка алып барып коюп алып алма терип атат. 65ке таяп калса дагы Кудайга шүгүр тың. Талдын башына чыгып кетейин эле дейт да. Анан буту ооруган себеп чыга албай. Оо! Оо! Ya. Үшүк жүрөт атат го. Папам алма терип атат. Кая ойлаңыз? Ай, үстүңкүсүнө коесуздарбы? Абайлаңыз эми. Bismillah. Çoğunken ha son. Her bir alma bol yolu 150 gram çıkartma diyeyim. He? Olur. Ben soçmayayım buna canı içeri oturuyor. Mınak almalar. Maşallah. Babam terip atat. Onun üstünde bu almanın Hı. kuzunda geçmişte de geçmişte. Berekçi oturasın. Geçmişte Eşek üstüne oturulganбыз. bu alman tüyünü tekerette bir gürek yerin kazıp kalsalı. Bana bir 3 araba 4 araba kıytoksan üstünde kuşçuluktu verir de her alma ne oldu kuşçuluk var mı? Ay öyle ciş görünür. Ay kevri almalar kıytoklu olan almalar bunday ciş bolganından agar küçük yok bol alma şurada mayda olup kalar. Buna bular da görünüyor mu? Arımızı güzel bir çıkart bolca olur. Bakın. Bana. Alman. Şu kuşunda bayağı kıyta olgunun faydası. Geç kuşta tavuk koysa, jasqa çeyin kar jayıp, жаңбыр жайып, yer tüyüne siner. Bana çerez tamır, bir tane bir yaka berip otur. Bana, çerekli çıngın ko'rsatmaç. Şurada çoğun olur. Мына менин колумдай. Менин колумдай. Ал менин алаканым менен бирөө болот экен. Sarı, kırbaçka, golden. Maşallah. Son. Tam taşıp atar. Bismillah. Oturup alıp berip atабыз.
О, мен алақанымдай болады екен да. Мен алақаным. Менің қолым кішкенекей. Или бұл алмачу. Ой, мына, машалла. Тиги жаққа бойысқан кетеді білбеймін, бірақ тұрып алып тұрады оқшайды, иншалла. Ben düştüm yani bir Düşürіңіз. Ben onu beşikten temin cımbırayım. Папа, шақаны бері қылыңыз. Бисмилля. Моланың арасына мұнтып. Қорап қылғанда да бар екен. Сығылып. Бисмилля. Қызыл алмалар. Bir özün üstü, ikincisi koşu yürüyor da dözeli. Baba boldu mu? İyi. İyi, daha bir çak. Да, ну а сейчас не купировать кем. Все? Знаки қызыл алма. Бисмилля. Ага. Birden demek. Ha, kol menen eме түзөт аста. Алмалар терип бүттүк. Жерге түшкөнүн. Баам терип жүрөт. Буларды кактазайбыз да.